Ia, o te manatu Samoa o te toe whatalo whatu I lau whawhonganga le nei afi le ua a tali tula iwa ia I mātou I le pō le asosa. Ia, ia tatununga le mwhaia o na aruloa ia le tautua mana unanga o ngā o noa man whapai atu. Loutou pa ia ma loutou mamalu ia mwhaifoi o na mafuta mai le nei vaenga o le afiafi ia I le tautua masani le tatou siufonga o le tai afo. O le asosa lona tolu nei ora polkala me fou o ta ua o le lupe paalele. Na le asosa lava e watuai ia le tatou o unanga lea. Ua whaingoina o le lupe paalele. Ona iai iona vaenga taua e afu ai ona o nau e whaonga le ingole mo le asosa. Ia na tutua ia te oe I le asosa. Ia ai e tatonunga ua mai a foi fe au whaalpulaa, fe au whaale sa whiangai ma le nana au whainga lunga tatofi, ia e so se tu ainga e kalesia. Kalesia kerisiano, latu tatonuina le Yesu na malimu tatu, ia o le asopa ia le nei I Amerika o na territory, o na umanatu o na ua asongafua nisi vaenga o le nalolangi ia le ngata ilea a o vaenga uma o no whapea o na nopia iai ma au mawai o tātou tangata. Le ngata I tutonu o le Pasifika, o New Zealand, o Australia, o le atu Europa, se ia ngai lava I le Middle East, wa tala whaauto o tātou tangata, I so se tafa le nei lalolangi. Ia, o te reala o na nafisa whianga iai ia nisima le asosa, ia o le aso o I mātou I Amerika nei. Ia, o loo tusa o atu le tātou o unanga I whale, I le ai o Signal Hill Long Beach, ia, I lona stete, I lona county o Los Angeles, a o lona stete o California. O le aso le whatawhiti le nei o le nei masina. Whatawhiti le nei o le masina lona ono. Tai au, ia e tau anunga iai, ia ma le toe aso o le nei masina o iuni. Ia on tatou whamawai at fuila, ia le masina o iuni, ia tatou anga ia tu I le aso le masina fou, ia po le masina lona fitu o le tausanga o iulai. Mo I latou uma na whananau I le masina o iulai. Lea iai le whalangina fou le o le kanesa, cancer. Pisa o pile ai, ioe. A whape te whafonfonga e te sila fia na e whanau le masina o iulai. E dato hole le whaitaunga o me fo I masina tato le fetu o tangata. Pi o lato e whaingoina le lato fetu o le cancer. Ioe, langa fo ino o masina whanau fo na o le masina o iulai. Ia, ia le tatonunga Samoa e foni nai mta upo fia tarano iai. Ia ele mfeana la aloa le tatou e ui o no le sa tatou lo lotu tatou atu I talaia ia pui ma whaitoa o malu o lo tatou atua I so se e kalesia so se au lotu. Ia o le tatonunga lavana. Patoa o wala nia na tu ua mea le lotu. Ia se men fai lo marto nai. Ia luro mani mui. Ia le nau te ia ni whapea o tae au le. Ia nau te ni. Ia o pongisa. Ia pio le tasinafuanga ua whatuetuele titia. Ia pio le fto a mawasi aso e moe le le iai. Po le aso le sa. Ia wile. E uia ina o tatou fo I mai malu o le atu. E o le whaaturanga ina lava I o tatou polkalame. Ele mfeina vesea. Tatou te awhilawa I a teia. Ia e mo o mia lona tai mai. Le atua lo mātou ta mai. Whaftai tele lo anga le lei whasoa. Ma e au no mātou atu e talaia pui ma whaitutoa o malu I so se whata.
au matu tonu sa matu whaangolongo mana manino. O lau au whaingaluanga le tufa mai o lau upu. E o la ai le anganga o le tangata whapetele mo le yaso. Ta pena ilo matu malosi wharitino e savali ai fe au mga luanga masani o le nei mai aso. O le awhia ngai mai mato. A o le talo le nei po. A wina maia o lo wanganga pa ia tautu lua le vai o le tangata. Pa tumuina i le anganga pa ia e tala noa i mata upu. A wase malama o matu tangata. Ia, tu mai ia le loto tele e whasoa ai. Ioe, awa ua tele fo i le tau whamatau mai. Au no matu tala mea o loo whapea o na natia. Ia, whapea fo i o na langa mai la tu le tau whamatau whapea o le a whapea. Ia, a me loto tele, le toa le loto. E tara noa i matau whapea nei. Ia, o le talo le tamai. A whai ma whaina u whaise ngā ruanga e vi i ai o whawhitai i lau fio. A ia ma maolawa i a tia univi inga moa ma i matu. Matu te ngā lulue ina ia maua se malamlama anga mo matu tangata. A ia sili una vi ia lau fio pa mangalo i matu. I le toto pa ia o ke risolo matu o di i matwhao. Amen. Ia, natu sa mo le ua, ele le ia tatu wa mata whapea, le ia le tatu wa ngai whapea e ioe. E ave se ai le meo le mata whewhe, e ave se ai le meo le ita ngofie, e ave se ai le meo le mau mea, te ngai mai tatu. O le so sa le ngai ia i matu, ia po le aso pa ia o tatu wari. Sa fia ngai ai lana au whainga luang tofi ia pe o nau talatu i le nai minuti a ua te atu. Sa fia ngai la i le whakasama le fe au tau ave o lana tusi whaitau aso. Ia pe o nara vai te le o te fia le i whaunga e le au whainga luang o tusi whaitau aso. E ana nu fia i ai. Ia pe le ngata i to tonu ai to tonu le au le li o whanau whainga luenga. Au tu tonu le li o whana ainga, tai ai ia ainga i teimi o lotua fiafi. Ai olona le leia tia u whanga ina lau whainga luenga tusile. Ia tu i ti ai le mea fo le o lo ita lo le ita lo fifi au tangata lotu. Su e lotu si o tuspa i e lo lo mai ina ia mawhaia o hit le tangata lotu. Ai te fifia na whangaina o tusi whaitai aso. Le manino le e whetaui ma le mena le tau o tusi whasino tusi whaitau aso o tusi na te whasino ma i ate o e ma uwhi au e tala whia ngai ma le aso e a ngai i le tusi pa ia o lo o whapea o na whaitauina. Mena no fifia i ai. Ia foi la isi to inga e lo mai tu sape esel me tu si etam fai lo mai ale le fe au io ina I hita le tanga talot io ia pe lo le fianga ina ia fai ona o tatu sa ili mo tatu titilo o tu si lan fanga ina le so ma tu foi fai fe au ia na o tono tu si feta waso o le tusi mai tusi lima fo i tu la fono o tusi le Torah che nese o sotto Levitico numero Deuteronome io su tusi lima tu la fono le pe o tatu taulangina tusi le Torah o tusi tu la fono tusi la Deuteronome na ave iai le fa mafa tusi feta waso na lela ia na fa mafa la matfi au foi o pusfuma le lua I lana la unga Pile li yaru fai utanga fai watu ia siang lang o le sosale sona ia mato. Tiu te nome lona luas fuma balu a lona fai pos fuma le lua. E ta tala mai e le alii lana tuunga o loa le lei ma oe. O le langi lea
e foa ina mai ai o le ua i lo nuu i o na pō e te tau ai. A whaamanuia i fo i mea uma e te whaia i o lima, e te avatu mea i nuu e tele. Ai e te le no atu. Manai a whaamanuia i fo i mea uma e te whaia i o lima, e te avatu mea i nuu e tele. E te le no ai fo, no winga e te tafunya ai talafu ai. Manai ala ia se au fo ia se matou fo i fai se au ana le la tō matawai i se matou ma ia karesia. Ia sana ia whaamamawhani o le upu sitai ma whalongo. Ia pe o te le toi adu mamaola. E taua ina o whaeloa tūlele ia le tūlanga o le whiau ma le tatala mai o ta ui te o mau o lo tātou atua. Pe a whai ea o le atua rawa ia. O le atua o whaamanuianga. O le atua na te au maia manuia ia atu e ma. Sa ilia ile loloto. Le sile ai ngō o le atua. God is love. O le atua, o le alofa la ia. O vaenga la ia e a fua i lungo o le alofa wha le atua. O le whaamanuia mai ia te oe. O le whaamanuia mai ia e tatu. Mela na le ina o tala le upu whasa moa le o le manuia. Le la ua tara tonu e i le putuspa ia. A o ina tala mai tu ngā o loa le atua ia te oe. O tiu te pe a o ina whaamanuia o le atua e te avatu. Binga na le upu le manuia, manu uia. E leni mea ngata ia te oe. A o ina sa ati mai manuia o le atua. O lau matawhai oi a ua whaatumu ina pata ia ma potu ro fale i o loa a whaamanianga le atua. O tiute, ma o tiute, a watu. E ave, o le whaamoemoe, e manuia i stangata. Awani o tatu te mau, awani o tatu te malu, aisea, langa e sau le monga, e sau le ele na te satia. A teu, se iafea, e whai mai, e au tatu whio titaia. Taua ia, le anga o le tū la fono le a whātiu tino nomne, o le iloa e le tangata, o manuia e le o manuia moia, o manuia e whaasafua, e ave, e le ngata ia i tātou manu o le atua. Taua ia, a o lapi o le upu lea e talai mai ia teu ngā o loa. E tau mari teu ngā o loa le atua, o le langi. O lona winga e whaapanoa e le atua, lana teu ngā o loa o le langi. Mo oe ma o pe a whaia tātou te loa ola leo langa le tātou te olai. Ole, a ua manuia oe, manuia, ma wha manuia tātou e le atua. O le wha moe manuia, o manuia, e ave. E avatu e manuia isi tangata. Ai leo le avatu a tātou toe nau, tātou te ai tāla fungai. Taua, ia pina na whapa ia pena i tusa mare whi au. Ana le la asia mātou fwoi whai whi au. Ai taua lana i upuna so na sana pina te wha mawhai lana lau. Ia, o leo si tai. Mare wha longo. Ia, mana ia, whaftai fwoi mo le whi au ori nei aso. Ia le ngata ia te au. O e fwoi po whi lava sa e lotu e nei aso. Ai a whai tele lotu. E tele i alu maru o le atu. Ia, o le na, e tal te la ngona lava. Le atu o toa le ola. Pe ana o le nofo e le fale. Ma fau e te lotu le TV. E le atoa. E le tai atoa. Pe a whape te whaalango i lau TV e te lotu ai. Mo meo lotu hui nai o mai, mo meo lotu nai mai lungo TV. Le ai, o le tā ua i o le meo le ola mafuta. Esea, o le tatu atua le nā. E le se atua e isolate. O le atua mafuta. E mafuta e le atua lu soifua.
maluola. Ia, pe ona fai atu. Na uma tu o mai lol matu tu na lama mai lo fai lo man lunch. Fai matu mai. Ia. Oi lo foi la o faturanga ina me ole ai. Ilo tu na le me fu le o suo povi, o fas po massima, o le fali futalo Iwa iai whatetenga o mena. Ia o mena e tau mai iai na te tausia le mea ro fasilia le atua mo ema. Ole ola. Ia ole ola. O lona winga. O le tatu maua o le teunga o loa o tatu matai o fea o le langi. Pe a whai tatu te loa fe soswani mua ia tatu la. If we can help ourselves first, ona soswani mai lole o le atua ia e tatu. Ia. Ai le mwhailam soswani mai le atua pe whape o le, whai melfo ma i whatetele ai lea mea ma le mea. Ia e. Ai te wa ai loa i le mea ai le tatu atu. E ngalo uma whatonua. E ngalo uma whatonua. Whatoa atu e manatua. Ina matua pāre mana. Ina matua whanongo tua matua. Ua matua le mwhaiase me fore le na tō te renga whasanga tini. Atu e manatua e lo whapeso. Iu kau ova fuila ta aiso le nei aso. Ia pio le nā. Mo ia wai e te ata mai fura tala le whai atu. Oe le sanga te la vea. Ki ngā na whai atu wa maua runga o le tolu se lau wha se lau le suka. Nā na wa aia i fōringa o le whaspoi masima, o le parusami, o le sosisi, o le afoi. Le anu le mea ai, i o le pau mou, na te i are o whapea. Se o mele na whai e pālangi, ia puala au e umalona ai, ia, tātou soso mau esen, ia manatu langa whapena. Te lei o le tāua nofo na pō mo tue taratara noa mo tue tō manatu. I le tāua o ana watau vanga whau whai o lo ua whalauro mai. Ana neila. No whanonga longa ina le ngata ina o whai tau ai lunga na mai le tusi whalauroa. Ele komisina ma le ofiso venga palota. O le tusi o lo fa manino mai ai. Le aso tonu e amata ai mo meo campaign. Ia po le fatusina. O le aso se furu rua te talai ia le ana vatau o le fatutua i le atua sa muutasi. Sfurto. Ai se furu whaloa o le ua iasona ua te tala mai ai. E a matai ona whai mo meo whalau i loa. E leo tui ngā whato sina fo le tero ave tupe. Pe ave ni mea ai sangata. Ai o le whato sina e whai ei lau whalau i loa. E whai ei ni mo meo. E tasi rale me ta ua lau whanongonongo tue tusa maritu la fono. E pe ele ai ana sesi o vaeng whai nei o elo solia tu la fono le. Io e. O lea whapea mai le fionga le li komisina. Pato a mawhaia o na whaiwa alau i loa. Ma mea fo i o posters i a mata ia po ni billboards po le halam. Pato a whatanga lava me na tatala. Whalau i loa whapena ia e o iata. O ata o whaipule ia, whaoriori ia, mai leo i lunga uma, i vaenga whai uma. So ele ia na sisi. Ele o sao mai le mea lea. O lea e a fia uma. Pau ale mea o le tau fiofi ma mau o le whatuatua i le tua Samoa. Aso se pururua e whalau i loa ina ia. Lana whai mana ana watau. A o le sufa whatoa official loa tatala i a Samoa mo whalau i loa. Mai e le aso sufa se ia pa ia le aso luas aso sufa iulai se ia pa ia le aso luas fumalfa o akuso. O lono winga, te tau i le lei mafuafuanga al whatuatua i le atua Samoa utasi. I lana roadshow, le tatala le astonai, a mata mai loisi wai.
to pe ona I vaenga ia e taua ala tatou tilo totoa ia ona o tulafono o lea la whapea ia le whionga komisina o tulafono a ia e o le tuu mai o ata I lungo le social media o le au anga whaoriori o sui umala o le pau whapea le whionga I le li pule ia po le CEO ia po le palota ofisa o whenga palota le whionga ato le afoa tu ia whelolo John Stanley le ua tiklea mai e soli tulafono le mea o lona winga ta te ai ia I talo sia foi la ia au foi ni umatu nei whenga palota ai tumu ai mulinu io I whare whamasino ono tūranga la ia e le ia masesi HRPP past o le afo le ua levan whaila tu whala uloa e tusa la maretala le fo I whenga I tonu madea vang ia talo sia ia au foi ni umatu nei palota ai whau sa sanga ele mautangi I tei I le official o whamasino ia on o le leusa ia la o tūranga ia pau asi ona pona le ngala o le tala le li komisina lona tala e whapea sia na whasitala o tulafono lea na whaonga fo I le lua mai le lua fesfuiva na whaonga fo I la I le tula I le whainga palota o le lua lua tasi ai te taua ona manino le li komisina o ia o oe o tatou umalafa e iei le me tau le ngalo e iei le me tau mai o tiu te ama whaiva pe a whapetu le meo le professionalism e le mawhai ona tu ua le me tau le reminder whamanatu a le la whanau au mai tusi anafi anafi e pōna nei lea whato a manino ai I le tusi lea le taimi ma le aso e a matai le whaalau I loa. Le fui lau ona tiklea mai o le whaalau I loa le se whaalau loa furi le tuwhaini mea ai. Pe tuwhaini tupe. Na le whaalau I loa e o e wheiloa I tai pela o le routio. E taua mea ia. Ina ia toi vava ai to toa ia. Ale winga o la utala. O le sasi la leo le ofisa. Nanga lewa au mai le tala. Na whaonga mo mua e tausanga. Ia la ala wala tolo e le fa pena le petati tala no lo meta o le professionalism o le soifanga ma le ola manga ruenga tatu te faia ona keep reminding to everyone e fa manatu pea ma fa manatu pea ma fa oni faia tu nga tala na fa pea le sa fa ngai yo le to e mai ma to e mai e le leia le o fa msino a fisidi mena fa msino te avela ye tala le tatu te ave ye to nga tala le afisidi met van sino na faise to fasilanga la le temina ave fasilanga ai ata o tula ona nafi ata o tula ona nei ele ta fengai ele tai ona tala fengai esia o tiute ma faiva o tangata fa professor ngaluenga yona o le tatu tala no tu te ita ile atu no fa penan fin tau te leo atu la mato inga tali fa pe fa msino sa fa ngai tua ile lua fe ile sa fa ngai le tawala na la tu manam le ai o te le te tonwina ia tu inga saunuanga ia le angala o le ua afia uma ia pe atu ua I saunuanga ia afia le HRPP afia le fast afia le SCP ese o leva nei lunga fasan longa le ua le mai lunga ia mo meo o na matau io le ua fa ai loa na matau ai si vanga so e a fuana le ala utala le anga e te taua ona fa manatu ia le vanga ale ofisa o penga panota io e ai uporta tu o tata longo pe ma se fau ina ia fa manatu io fa manatu pe ale la fa to a sau le tu silence ona lila sau e malona fa mala mai no tu la fon
le ai am sisi vanga fai sao mai fai mai lo tala le I komsina ia ma tu te le fai ni morianga ai o I tai mulini u e vai tatu I sam e ao ina tatu va ai totoa sila totoa fa tino ino fe au ngalo le vanda tau na mai lunga le post le o le tu se fa manatu mai ai I vai fai male tunu ato a mea o le aso le amatai o na fai fatosina o le aso le fa umai ia le lafa to a ua laki la ia le ana vatau ia le faalau I loa a le faatuatua I le atua Samoa tasi tatala I le aso sefuma le lua ae amata le faatosina I le aso sefuma le fa paua le o si faaletonu na o le lae taʻua I le tulafono ea afia ai le faalau I loa o ata o sui ioe sui faolioli ma sui o le a tamomoe I lea vaega faufai ma lea vaega faufai e o foi lai mo mea faalau I loa ana vatau ma mea faapena ia pe o le taia uma I luga o tulafono lea faatoʻa faamatala mai e le tatou komisina ioe ua le vana I luga ia isi ua le vaga I luga ia faalau I loa isi ua le vana faalau I loa ia vaega o tulaga I latou taufetuli I le palata ia na ona u faamanatu o tua faapena leanga o atunu te tele nei tatou te nonofo ai e porofesa le whaongaina o latou valaauina ma ioe pe ao o tūnanga whapene e whamanatu pēr ma whamanatu pēr e le whamanatu whatasi whanua whatolu ia o na o lona winga la a nga I tonu a ele whi au lewa mai komsina o whinga palota leo whai atu tala ea a fia lava vaenga whaupaia ua whaalelea ngore ea a latou a foi a latou ana vatau ma whaalau loa latou sui I lunga lau le tusi le whatoa au mai le aso tonu e whaeloa le whaalau I loa le fulai au mai o le whaalau I loa e mwhaina e alu e ke alu e miti lau tu malo e sa le mea tau whatou e sa pinga whatou sina fule le avo le mea ai e o a I se whamu vai po se ipu vai ia po le avo se tupe tala 5 tala se furu tala se lau tala e le o te whatangaina e le whatangaina la le time frame lea from the 12 July 12 no July 14 until August 24 ewa pe o nai vaenga I te tau ia a whai o whaarongono meta I tai o vaenga whai I saunoanga lea le li komisina nonga I sisfifia e nonga I sisfifi langa leo ta ua ele tu langa o le a fia tu la fono le vave whaalau I loa sui palota ai le I o le aso o tofa le aso o tofa le aso sumat whao I ulai ia na ona tu ala lo tua o le tatou tua man au nanga I le nei aso e tasia me tau tilo I le tatou malo ioe upgrade tiko I ngā mea ia o le whaatari langa a whapeo le whaatari tangata palota I le last minute whapeo foi la mea ia e whaatari le last minutes patoa au mai ai ia tusi whaalau I loa ma whaalau loa mai I le atunu mea e ao o na whaia male mea le tatau o na whaia ioe ma ai fo I le nei atunu o leo le mana sau whapor whaalau loa mai mo I mātou nei whai green cards leo le mana I lunga loa au mai le whaalau loa ai te li tu ole atunu nei ua e anga e whailau kilia e te aro e whailau kilia e le masani ai alo winga na la utala le mea tau o le profesa I le whinga whamanatu pēr ma whamanatu mai ia I la tou o lo umia ia le vaenga o le permanent residence e le o toi maua le toi ngā mea fōle lo tua e o sa vale le ea there you have to go through the clear e whai mo lau clear ka whapeo ia te oe le green card ona mawhai e lor ai a whapeo ele whapeo ta whio na vale e te alua e whatanga oe e te alu a ia e mautinoa e le mwhaina e toi enta mai a Samoa oi Samoa ia Amerika I lau green card ioe whafte tele uso manatu le lei lau tamo natu alofa tele atu ia whatalofa fo ia pule e sea vai tai
O lea en Mikaele Sister, koroseta to'o, talo fauso. Master, koroseta to'o, alofa te lea tuso. Sa ta tauna e adu e te run le palota. Fata. O e sangata tauna e adu mangiangi e te tamo e mai i palota. Bird Mackenzie, fatal fatu, farosa pali'i, ia fatal fatu le tautua. O sia anonu, talofa sia ia fatalofa fo ia na fanua le ala ia uloto, ma alofa manatu fa tele. Emma Jane Lawson, Emma ia alofa te atu silo mtua ia vai tupu alofa te atu mo orua. Nick Paula, mai tau de leile tala noa ale komisina o whainga palota, ma o te le trasina, le ula lea. E iai le mea e sao le lei, mea lai mau mai e Nick le mea lea. O whanongo longo ana nei, tili le tangata na whaile interview. Ia, e tātou te ro le, tangata na whaile interview o le tangata furele, pe e nofo tangata lea. O fesili na fesili ai. E na te le ta ua le ingoa po le swafo la auri el malitoa. A leo te ailoa, o upu ina tautala i aile la auri el malitoa i tenyo le fola le fala ma tustala. So pe o ina lea e tau langona ilo ta whaanoa noa. Ona, o ila tone o le whauru iai i am tanga duenga. Io e. Moa uai e lau whai tau. Ua tuai, whasi tuai tele mai o lana whalau loa lea. Tuai tele. Io e. Mofia, ua lewa nei lunga ia. Lewa nei lunga na matau a isi vaenga. Lewa nei lunga whalau iloa. Ua lewa nei lunga na whaasalalau mai ia sui tā momoi. Au lea lai au meilan saunuanga. Ea a fia umanawa mena i le tūlafo. Ia, na ona o soso atu, whapea po inisio tātou King Kong truth lea. Ia, talo what fo ia to telo tātou li pine te alenga, whavale le fua semi o li anasia ia matou telo tātou. Ia, Alessandra Louis Brown, talo fauso, Mele Brown, ia feta matalasi tā lofa leota. Whaftai tele lava. Ma lo whaftai le tau mwhai fo i o lau pito la au ia o le tatu o ngā la au le o lo tom whai si whatasi. O si au tutu mai nai Wellingtone, o nai uso rungai au kilani, o Samoa, ia o mātou fo i tom whai atu i Americanei. Leo o tatu wawaia leota a silsila ne ese le ango nei mea tatu te wawaia i oe. Me fulana e au ngai le tātou tutu whatasi. E whai se tātou mōli mau i nei mea o lo tūlai mai i lo tātou atu. I ole nā, Samoa e sila tutoa i le tusi le whatoa taunu mai. O le whatoa whailo mai i le komisina. Paua nā o le mea silape tasina u mātauina i lana soi lana saunoanga. Wa avene whamasino. E whapeatu whamasino. Sa e whamanatu i vaenga nei. Sa e whamanatu i vaenga nei. A mea o le aso lea ma le aso lea. Ai a whaiatu la lautari lea. Nā sa whaongatu la whono lea i tua i le lua afe, lua tasi palo ta lua. La lava la tau te lo. Tau te lo e. E tongi i whafua whamasino le talana. E whapea whamasino. No wingere i whaia sau whaalinga i whaia sau tusi i le lima. Fa masina i luma mai po nam tonga nito e fa manatu ai i vai fa fai uma la le ai on fena na velotus on nei la li taia e se fa utana o le fianga le o mo meo le no fo le ma fa malu pe tau yo o le au mai o toi fena mai o le tala no fa pe luma yo langa isia e le longo le longo e rera o le lei i le whaitau atu i mātou nei whafo. Ia, male. Male si a mea o te ave ese atu i ngā manatu fo i le whapea a mea o mātou nei whafo e tamai whatupu le vesi manea. Le ai. O lea mātou te tala no atu. Langa e ke le experience i mea o lo mātou ono no whai.
Le e lo loto le o ngā sami le matu te nonofo ai. Nei lo le papau nei au au ori so te leo tato. So le winga lana le tala. Mwhai matu te tau mwhai watu se matu la nguna. Ia pau ia ia o le pea pe o ia upu pe whatau wa alafa. Ai whangaane. Whangaane esia langa e taua. Ia le ala. Ia uwe vesi nei le atunu. I saunoanga ia ale taitai ia por komisina o whainga palo. Au fesilia. Na o mai pole concern. E sao concern a lau li an malitua. O le concern le fase lau tangata ia mo meo o online applicants. E ele concern mena. Esia alela a mai. Se pulu ono afe. Ia mo meo application pending for approval. Se fulu ono afe. Mo meo online applications. Lena fai tunu online. 16,000. Lela tam fai le pending uma ia se tam fai atu ia se meo se approve. Ia fafetaia ile ofisa. Komisina man latu ofisa. Ona e faisi te leo swinga, leo vai atu, e ngau take note ai. Ivas fumatolu, o na talatu rena o watua ivas fumalua. O nei, ivas futolu wafe, 5 se lau 5 iva. Ivas futolu wafe, 5 se lau 5 iva tangata ua uma o na listala. A ole nu mera o lo turi loa, e faitau waila fa i tangata palota mo palota lua o lua 5. E tasi se lau se furu ma fitu wafe. Lua se furu ma lua se lau lua se furu ma 5 tangata. Ia tango la to ese mai ia tangata na o lo totoe mai na i lau afo. Ia la totoe to tele. Tang fali fai ela maths to ese mai le se lau su fitu lua se lau lua 5 le iva sfutolu 5 iva. Io se vai mea le lua sfutolu wafe. Ono se lau ono. Mai fai le numela toru na mai. Mai fai le numela toru na mai. Tangata i totoe. Lua sfumatolu wafe 666. Tiro e tu numera na. O foi numera na o tangata o lo totoe e le listareina. E mai e tapuni lola parota i lesa whareile nei. Yes, nei walu amata le vaiasu. Ioe, sa wha malama fo ila siri komisina. O le tūla fono lava ia whainga parota. Dena talo sanga i le whamasinonga. Mo se ono masina. Oi mo se tasi le masina ma vaiasu e lua. Ona o tula fono ia wha parota. Mo le tula fono wha. E ono vaiasu, peitai. O lea na wha ta apel pale mene. Ia le mafu angalale na eri taitai uma ia le nofoinga. Peitai. Na watu le whamasinonga. O le wa ai e le whamasinonga. O nisi a tula fono. Peo tula fono whainga whaipa. Po tula fono whainga palota. Po tula fono o lea la watu inga tula fono. E lea se tula fono i lunga atu. O le constitution po tula fono whaavaya Samoa. Ioe, ia peo mena na e no nofo ala ma le malama. Ina ia mawhai o no tātou whaia le tātou ngaluenga Samoa. Ile mo le mea o le tūlanga, o le pro. Ua polo umatanga te whaatino ino whiau mga luanga. Ua leo te whai atu. Mo a uala i leo te no fotu i whafoma o toi whai tau ina le tusile na umai. Ua laki a fuafuanga ale whaatuatua i le atua Samoa. Lea whatua a tatalai a lato anavatau i laso sifuma le lua. But the problem is, ua umana whaalau i loa o lato utofi i tamo moe. Ioe, ua umana i lunga ata o sui whaorioli. Whapena fo i le hei tau pipi. Whapena fo i isi uma before i o le the Labour Party. Na ua i lunga lato sui, ua mafoi na whaalau i loa lato anavatau.
Ia oi nei lala tua e nei mea. Olo no winga ato fai uma nei whamsinonga ti sawa uma nei vaenga e fai se pale mene samu. Pe a tuu i le tūra whono lea. Lea ua whaafose ia ona au mai. La ao i taimi ua lewa nei lunga ia whaalau loa a vaenga uma. Le winga rara utala. Tau te maa fau whapolofesa i whi au mga ruenga. Io e. A whai o leo tato pikapinga ia tu manga tu te tele nei i whaingo ni tu inga mea. Ia le nā. Au mai pēr le whaamanatu i vaenga whaupwhai. O le aso lea, ma le aso lea, ma le aso lea. Au ani i wawe whai alau tu whaalau iloa until the 14th. July 14th. Ina manino rola i lea. Ia a te ilau whaamatala na nei. Sole. Mo nofo nei ma whaavasema. Ea a fia uma vaenga whaupwhai. I le vaenga leo tu la fono. Ia. Pe ona nā. Tato me ese male vaenga lea. Ai iai nai whaalinga i le leipea ona u whaelo atu ai. Ona iai mata utu tāua o te fia tala no iai. O tatu whaasalaunga whaapisinisi. Ua tele ina o alu atu a la porkalame ma uma ai le i whaalau iloa i lato o lo fsosoni mai. O le company ta o le First Financial Security po le company insurance. O le vaenga fuilea e iai le lato le IUL po le International Universal Life. E tāua le lato fo i ngā luenga i Metal Life Insurance. E ese mai fo i le whaatinuina o le vaenga lea. I e tele mai fo i te pio le Prime America, Maisi Life Insurance. E tāua, wala awane pe sota iane ia le whetalainga ia mataawhara tami whatilua i le telefoni iwa fitu tasi. Tolu o tolu, whawhitu tolu lua. Te whawhunga mai whawsota iane ia mataawhara tami whatilua i le iwa fitu tasi. Tolu o tolu, whawhitu tolu lua. Te tanu whaise life insurance. Ioi. It's a must for everyone to have life insurance. It's a must. Ioi. Ia, yono whaiatu o le ngoa nā company insurance o le whawhasa o le FFS First Financial Security. Ma neia tā ua ia na policies, ma neia lana whaatatia ina ioi o le tūranga tau se leni, ma tupe ma whai ona e no ina ai te le tutongia. That's unique. Ele mwhaina tupu isi koe ngā insurance. O le FFS, e ma whai ona e no mai i lau contribution e te le tutongia. Au le pupusa ona. Tatuanga i mai le Auro Transportation. Mo i tātou umai e fia whātau se tāwale. E mesi a tātou i le anga credits. O le ka tila le leile mo oe fesoasoani tele i ate oe ia whaasota iane le li o Aiki Manda. Aiki Manda o se li i where le atunu. O ngalo e teo le atunu. Mani Middle East. Telefoni ane i le iwa o iwa. Ono torulua. Ono lima, ono tasi. Toe whaalongo mai. Ono torulua. Iwa o iwa, ono torulua, ono lima o tasi. E whalonga tue le lei tele whale le o credits. Na e wala au lea i le li o Aiki Manda. E soa ni tele. E le whapea o koe ngā me whanu kua lea yas credit. Na e anu le tam whai fosi i le masol mea. E soa ni atu lea li i whai businessi. Ia mo le sa ilia o sauta vale. E whetaui mo credits. Ia matulanga uma whapena. Parawane ia le li'i o Aiki Manda 909-632-6561. Fiji Airways ia o lo lau silafia uma i tātou ia le alo lo tātou o lo whai o ia ma tūlanga fo i lea o lea original channel manager
lea foi al Fiji Airways no foi ai tono Sydney Australia le leilo e fisitemi ma fatatano atu ia I mo meu pase se pa ia ila tu vale le o mai LA Daily LAX fa lua nalu I Dallas Texas fa lua pe fa tolu nalu I San Francisco le tautua mana unanga al Fiji Airways mala awane I le ali o tui fascina peseta Nicole John Nicole I le telefoni o le ofisa ono tasi lua iva lua valu ono lima o ia polan telefoni fe ave ono tasi fa valu tolu o ono valu tasi batu fatasi ma fautuanga ia I tatou o lo hold le au green cards holder yo ia o te tala no atulanga o tatou mana ai o e fuafua te whai malanga ia e mana o miro o e whai momoara o kilia ai po fe whai ni kilia ai tere ia ese ma Amerika I lau green card ta tia ia lau feo I passport ai au tatou ia feo I green card to e o le mea fau le na vai ta o le system e wha manatu mai tangata e wha iloa mai tangata ina ia ta pena ia tatou whaila o green card holder na I te whamui te malanga e te alu wa ai telefoni po whea telefoni I le ofisa po se consultant ia pe te telefoni I le loia na sa whai eo pepa ia whamanino mai ia te oe ia le tūlanga e whai ele ki lia ai te li malanga SM Samoa e te le whaalongo mai ai sa utala o tau whai atu e te ua e tu ua le atu ia o whaalongo mai fo ila o whanau le tau sauni e o ia o le na o e whai mo me i o uman whai atu ia o tau ai tu tele I o I le nawa yaso I Samoa le ia le mau I mele le ia o e wha la te whai malanga le Fiji Airways whai momoa nei mea ia ia pe te whasota I ane le li o tui whasina John Nicole I le website ale Fiji Airways o le www.fijiairways.com www.fijiairways.com the personal email le li o tui fascina John Nicole o le john.nicole at fijiairways.com ia na me na lua e te fsota ia pe ai musu te telefoni o umano o failo atu ia molo si la fia Samoa ia e la masi o fine mai Australia le o failan le ale ta o to inga fa inga fule le fia daily o le tomita I le o le vaisalo oka na sau na mela vaisalo le stona pani keke o ame uma e te o le foi manapua me mo fa pena fina evan au ia I le telefoni leila ele o loala o matar telefoni le to mai lima ono lua fitu o ono fitu tasito fitu lima ono lua fitu o ono fitu tasito fitu io mana tau dia le cash tau dia ia vanga foi le sell ma me fa pena au la so lua se fulu la so se fulu la so se fulu lua o la so se fulu ma le lua le fa ido na matau le tu ile tu samo ta si samo le a fa ile na plate sale ya you lai se fulu ma le lua ia va fa no mai o tu na o mana va tu tickets io ia o pa anga le o le wo le ia tatu o unanga malanga mamau mai Australia le o fatino ina e te penai lo fa mo ile so le foa ia vai le tai me ta urta pena mamau la so le lua sutala le tau le plate le plate o le fai chicken curry pork chow mein ham oka panikeke ia side orders nga ia mana pua keke puaa pai vai salo pangi popo and more io ora te tai o hana io mai le island bites le ngosiana tam fainga ia o aso uma in fai never au itaia e mana se vai salo
ai mana o pan keke le ale tu inga me te fingaroi ia para awane ia i le telefoni le la tu ta watu o le 5 fitu ono fitu tasi tolu fitu pe fa fonga mai o le 5 fitu ono fitu tasi tolu fitu ia pauna nei vaenga ua o mana tua le terminei ia male vaenga le tau o le a foi matua foi o tatu le o tatu tapena tu le sofao i ulai a tatu ni Amerika ia o lo o fai mo meu put o ia mo firecrackers la le tau mea fireworks put le ala le a fatinuina ia le kalesia a le tai au fou e fakasa tai au fou i le mea o ngā lue ai le sunga te au ia time lau fili ma le fatua ia ne risa ma le ia i le kalesia le tai au fou o le lato fireworks booth o le afia i le no fuanga o le lua tasi fa o South Bristol Street i Santa Ana iwa lua fitu o whawhapong mai taua si tatu uma e lata i Santa Ana o ane whaatau ni me whapapa tamaiti po fireworks mo tamaiti ia i na le address lua tasi fa o South Bristol 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 Street i Santa Ana iwa lua fitu o fa e a matatayao se ia pa ia i le aso fa io le aso ale o le aso fa yu lai o le aso fa manatu ai tutu o tasio nei tu telo Amerika io to tayao o le ai le put le na no fanga le mai le se fulu i le tayao ia se ia pa ia se fulu pimo ta hua io nei nei fa sa long Samoa ia tu te langolangoina tau mawhainga ana i kare sia Samoa ia po le ala vali kare sia te olo e lotu ai ia o si vaenga le olo latu whatautaia le fireworks booth le mo le atina e o le kare sia te whawhonga mai i le nofuanga e whai ai ia o le lua tasi wha o South Bristol Street Santa Ana iwa lua fitu o wha e tatala tai au mai le se pulu a mo se ia pa ia le se pulu pi mono no ia se pulu lua i tula tai au ia le aso mua o le masina o ia le stores fu tai au sorry for my wrong o le aso se le stores fu tai au no winga o le solua a matu nei na solua a matu nei California ia o le a tala i le aso mua le na o iulai ia se ia pa ia le aso fa le aso na fa papai ia me fa papai ia le whanau ia matou e o anga ilunga i signo hio pio inai mana ele mata ia pio nei fasalonga na telefoniane fa mole i le 5 o fitu iva fatolu pesili mo le tamaitai o vai to fili 5 o fitu iva fatolu pesili mo le tamaitai o vai to fili o ne ngalo sa plate ile fale ainga le susuma le lua o le masina fo de la sau le susuma le lua o ia o iulai ia ile fale ainga le metai o Hana Island Bites ia nai pauna nai vaenga i o langa na le ngalo ia chau soni ai o feita mai tangata ia chau ia le la o manatua te mine ia aftai mol lauto fita fa fon ia tatu to e angai ia tatu ta o tala noina to manatua fo ia le tala noanga fo ia seu manu ma le tamaita e tu stala le temi o fa masino langa na tele ia la utala ina ua fa matala o sauta mai tai fai mai o le afuanga o le afoi o le afuanga o le abitua o le afuanga o le tolo o le famsinonga ona o le availability lo ia na talo sanga ia le li lo ia palangi i lona tua nia i New Zealand e no whanongonongo le leia
ia ona mena availability o lo ia na mafo a faina e whalongolongo ana nei, e ala no o refer i tangata nei, leanga o ila mo meo eyewitness, o la tō nei na whaatangaina i tonu o le fale whamasino. Pau ai o tangata, na o la tō fo i whaatangaina o na au mai whafutala o le whamasino. A whaila na maua sau temi te whalongolongo ia a puru Lance Paul, ma le tamaita i o langi kere soma ana leila, ana nei. Lea la o lo manino fesilia ia la na mafuanga ua la se tala le au le la au mai o le lo ia na talo sanga mo se fava yaso o le tamaita i lo ia a leo Strickland Mrs. Strickland io ua vala ese maila ma le tala le sau ia tamaita i leo lilo mai apa mai fo lungo le la por kalame o le afianga nei o le afianga le i tangata whaalongolongo le tatu ona o ilatou ua mua na mai e whaile me manatu latou e ave iai ratou mana onga ma mai tangata le tala le tarafengai ngala ufisile lua tolu aso taruna saufa salonga le maina ioe o le afuanga o le toitolo i tua o le whamsinonga e laule i unga ia o ke topa ono ona o tarsanga ona o le availability o lo ia palangi ioe tarsanga lo ia palangi mo iei stemio ai saura le mori maule ana leila ile whaatanuanga le Mrs. Strickland tamai tailo ia a leo na talo sanga i le whamasinonga. Moni vai yaso si wha. E manino nane e wha atuatuaina nane mele. Langa o le pinpoint mai a. O le taimi ma aso e mo o mia. E mo mia ni yaso si wha. Le lana whatu langa mai lo tamaita i whamasino. E mua la ia mo meo o fola tustusia. Ia po submissions. A leo. Ona ave fora ia le famsinonga fato a mawaila mena linda esse so it makes sense na li potile ia tia e matua make sense lava le li potile asia e ma vai tiny o aso mamafu anga na lai ona watu esse aso file lai e submissions a leo ma ten wa o le sono e o kuso e file lai submissions a leo e fato a 5 submissions a lea foi a le tutete somewhere where when pe uma o le amatanga o setema mo le io tatile mantua me uma ai o setema o le esena o le vala le na o le taimi e fai submissions ai foi a leo ma le taimi e fai submissions a le tutete ia ona fato a lau e loleo le unga ia o ke topa ono make sense a ole mea le na au mai li potile o lua tolu aso tanuai na tua ia le availability of o le li ima tamaitai ma le li lo ia palangi ua tu o le afuanga lea na mafuai ona tolo tua ona o le availability o lo ia ka fe sole Café fesole. Ioe. E tā ua tele ia abanoa whapene i te nofo ia oe. Ma tu e whailau whaai unga i tūlanga whapene. Ioe. Na o pai mai lea sa moa i le meo le. Ma tasila le menta ua na nei. Pei e ofo ngia. Ia le fefe o tatu tangata e tuu lima i lungo tuspa ia matauto. Sau i lungo i whatanonga lea. Wa peise mea noa i o tatu tangata le tuu lungo le lima i le tuspa ia matauto. Au leana sila miole la lo langi atua. Le fe ese a i o tala matatino ai. Ia. E tā uala ia tia.
ia le tali e tamaitai o ai sutu. E tutusa le lei tali ar tamaitai o Marie. Ia man tamaitai le moni maumuri muli ane na mai Australia. O le tamaitai o Pofa. Lea na mori mau mai lena le fai atu na mori mau le siaso ai le taunu tu tu le siaso na lafto atanu atani me tu tusa le le tali le to lua le oa tu si le le la tu mon mau vatu na le senyal na tu fai I o ina e pofa na te le loa ia le tamitai io le fatuo san na te le loa ele iai foi se taimi na la sava vali ai pe o koleni pe sili fa masino a felan família tu se leo batu ta uina ia tu se leia men fai le tio Marie o ala isi mea le ta tu te manatu ele fa pe mai ia le mori mau ai foi ia foi tangata tu stala sa ia tutonu ua va'aia le lē fa'amaoni o le vasega o leo ia latou molimau ioe sau le situsitala tamafai e support leo sau le situsitala ta'utino le mea tonu na va'ai ai ma le mafua'aga ma le mafua'aga na fo'i na mafuai na toitolo itua ioe ia ai to ta ua foi la I mon mau e ele fasi mataulia tu pa I pe o mon mau na lua e na pe e pe e se vai ngol mon mau tu pa ina ia ta ua e ia le tangata le ua noti ai le mon mau ua vatu tangata na oti ai tu au pe tau fa pe kau upside down si meta tu mo tala noa I au ta folioti ale fato le la fa per tala le li tu pai pa atali lali le tangata le mori mau tangata le o se umar fa msinonga le io e te le a me mali e tau te va ai le pe o le fto a no mete lo isime I le tala noanga ale tamata io langi kerisoma ia male fionga ia patu apulu Lance Paul nei a moso temi alu te falongolongo ai ona e faluaina le mele o te tala noa tua ia te oe no case to answer ele to e pa I eta mai tai loia ele tamai tai famasino ina ua tabi fosi mena le na vesi ia lena failo ia famasino ia ila tu stala tau tua na ma o tole me le leak out false information te lo to va vave tua to va vave fa matala mea e tu te le fai tau le mai tu te le fai tau le la mutu read their lips o monio tala ia fai tau wina I fo ten pe to ta sierta ta averta se ia langa lena pa ia fa masino lu vinga la na tala io ele fai ona se ia me ta tu te tala no poi lu vinga na tala ai langa o pa I mai fa masino ile au tustala o ai la tustala na pa I mai observer ma le radio Samoa ele me failan fa pe o ni matou pu man matou tala ele o ta u ai le tala mua le ai pa u ai o tu stala lua na apa ma ai te me te famasino o ai tu stala la observer ma le tu stala ale radio Samoa yo ina la ta te tasina me te fa mauni ai nei me le ana o saul tu stala le radio Samoa fa pe ole availability aloia palangi na mafuai ona tolo itua a le sau tu stala tala mo le ai na umar fa msinonga talo sanga loa ia le afo le lo ia leo moni vai aso se fa 4 weeks se te penai lana mon matustusia polan submission io una avele I te mai tai fa masino
ia ona atofa mai foi le whaamasino se taimi o le tu te e ta pena ai a latou foi submissions. E manino. Se manino, langa le tau mate ia tatou e tūlanga o le pe aisea, lea mea ma lea mea. Pe aisea na tolo e tolo e tua le whamasinonga e au noa ia mo se whaalau roa mai le atunu. A tala la taidea, e sili apu, o le ala le mea na mafuai na to e tolo i tua. O le tala na mai, nothing to prove. Nothing to prove. Manino, e se tau, le ai se mea whaamaunia i mori mau. Ua tele i na whenua miai ma to e taua e lesi leo leo. Sau le mori mau mai le amatanga, whaapaleni atu ma mori mau whaiunga, e le whetaui. E matua oki a le whetaui whaanifo mori mau. Lea la yesi fasi upu palangi lea. Nothing to prove. Lea se me prove hiri mafuanga na laina talo sanga na fesili mai whamasino i le mori mau. I mori mau aloia ale tutete. E whea tutete. E lea isi o le matu vahanga e toi mori mau. There's nothing to prove. Oi whanongongo no tu tatonu ele tala le fetu. Le ai se mea la to e tutu atu ai le matu vaenga le to ono lea e tali fai tau aisea. E le ai se mea ta ua o maua mai i mori maua leo leo. Ele mena. Ele mena fai tau watu sili. Sen makanga sili. Fai tau watu e palangi. Matua sa pasui palu fa sa pasui. Ia tatou ia awana feita mai le tatou le tio ni sila ia tia o le tala no atu i facts o famsonga ia ele se upua o le upu na tau tino te mai tai famasino ia vaenga ia lua o le tu sitala ale observa ma le tu sitala ale Samoa radio Samoa ia ni sitala al me malia sa war tu sitala le ele ta ua me o ia tau mela sa wa lo rona ia a saule mea i lunga le media ma fa se ina ile to tele o tata ia ole na anga i mena utala no sam ile si vaenga le o tauto le anga na fa mafa tano anga le me o tautonga a tu te sila fia foila a fai ole nei lo vinga o fa tauto fa wa ma taulia le temi no wai o mai ina uai o mai ia i mo meo o onga fa le fa tauto ai le i por me fai lo toninga fa tauto lo fai la fa tauto ina le foi lo to fa tauto pe o le me fu le me ta o fa tauto la nga tasile upu na longo ai le pale mene Samoa. Na amusia ai se tasi o fai pule o le pale mene. O ai na whaatupua le mele o le tauto pepelo. Tui la epa sa i lele ma liele nga oi e to atasi. Na ia au maia i le lalolangi o Samoa i se o se tapa. La auli tala pelo. La auli tauto pelo. E fai ana na fonga te tonu e fai mai sa fai la auli. Ava fena so fai mele mfa pe. Pena lo moni mau pepelo lena e moni mau e lunga. Wane. Ele te tauna ave i tura fono i tu ingane. Le anga o le mole meta o le taulanga ina o le tamali anga o le tangata. Ele se mele lei. Ele o se mele lei. Aua fai ma vai su ma le nguto to ina le. Na ia lau le tauto pepelo le lauli le mali to. E ino ile ingoa mali to e so o ile so fa lauli. E ita iai, e ti ngā iai, e fuā iai, esia.
Ewa. Ufa pia le ale tanga tola. Isia ufa pia. Ele te tau na ita ia utala ia o te whaetuai. Isia. Lea o te tu sa o tuari tala. E tusa malona tangata o lo whai i lea tangata soifua. O le aseanga sala matu ia. Ale la auli ale mali toa ia te oe. E te ta amilo. E ta amilo ae tau ae e te whaiua i le la auli ale mali toa. E te ita te le e mention le ingoa le la auli ale mali toa. Mele wai wana o le whamsinonga. Ana me nei le ata o le fonfeta lai ile na fo i temi I to tono le fatfono la auli al malito. Ya. Fa fe la na fa tau nu me fai ma muri atu le atu nu ia te o to ta o le atu nu ai fa apea le ngata le to feloto ai loa mamao to sa morto tal pepelo. Loa mamao to sa morta se la fa lo to ina le sto ina atu mun pepelo. Poto e fai upu e lafi upu matala. Leva na fai e nito ina le meo tau whaleanga. Ai vai le meo o ia le tau whaleanga. O le meo tau tō pepelo. O te nofo e wanda la valo roto. O anyo na la ngona. How would you feel? Ina ua umar whamasino. E sa ole la auli al mali eto. Al me mari e. Whatoa uma tu fo totolo I le whamasino nga. Ale whonga whetalai. Umar whamasino mua to e totolo I le whamasino nga le apili. Ane whikoe oki I le mea. Si vai. Kaki ofo sole ni tu inga whainga whapene sole. Me le pole la tu ana watau. O tau whai e whamatala ma ia samu. E siro e le whaai. Ani tangata ta mai ma tangata ma whawhau le lei. E siro e le whaai. Ana watau e au mai. Eisia, e whaino o whaingoina. Whai e whaatatau I le miliona. E ita I le tangata oro taitai mai le tula. Afsip telea. Lala me la umani ka lima ka sang o e hika I le tangata. O le hali me se la au le mani tona whaia o e tai a whapea. Ua a whai mei nei no taranonga, sole. E sa ua ia whai mei le se pepelo nei le langi tusam lauti. Ioe. Malona le iloa. E sili lana pepelo. Tu lua se pepelo a sisi. Tolus ia Lucifelo. Fla tu fa satani. Ioe. Ile aisia manoa satani po Lucifelo. Li pepelo to ina lea. Ioe. E tu lua pe tu tolu satani. E sili ao le pepelo tu le epa le vasenga ato le tausanga ato. Ioe. Ioe na, al me sili na le whaatite iai. O le nofo whaamatala le pepelo le sata. O le nofo whaamatala le pepelo le sata. Ia. Lea ua talia le kapeneta le meo le open se account. O le fai o se account fo le whaalu e tupe o le miliona le o le uma o na tasi na melanga na uwhanongo longo le lei le tala. Na telefoni le chief auditor. I le komisina o whainga palota. Pe whaau o na give out e vaenga o le miliona lea. E whai atu i le komisina. Ni se me tawhiti whaar. O lana winga. Tele lo tonu po ele control o meia. Ale o mana pasia tu parliament. Lea lana o mele leia i le whailo inga matustala. Ma whaina na tatala lea wanoa te whafu. Ala so ne umai. Aso tolu se furu nei i Samoa. E umai i re toe tatala tupe ale lau sau.
ua ave ia le special account e ave ia tu peia ona o le faitetenga fai mai o vai tau o meu o a foi fatosina i avatu i tupe faonga e fai pule i o le fast e fai ai ala tu fatosina ia kale la vaso le kala ngo ngia kale la va tala no inenia mtua yo filau fai lo mai o le aso lima na so farele nei ia le aso lima e shutdown ai ia online applications au le aso fala vai le aso farele nei le ata punia lo ia loa lola palota ia mo le lausi la fia e le tatou atunu ia pauna nai mata upu ua mafai ona o iai ia lau tapenanga i le neia fiafi o le aso sa le aso sa ia ona a o tele i mai ana o tautua mo e sa mo le taimi nei o te toi pa ia i le melea a faite uva a i le tatou atunu ma toi whaafongafonga mai vaenga uma le HRPP SAP le Labour Party o le tautua o le afoilingoa o le tumuampule o le fast o le ua whaamanino mai e le fionga e le komisina e soli tu la fono se vaenga la tu te fai la tu whaalau iloa le whaalau iloa o la tu suita moe whaalau iloa o na vatau e soli tu la fono le iala la tatu tu titilo mai esia le aila masesia o tu o sao ele mele according to the commissioner o whainga palata te le whaleton e te le whaleton te le whaleton ia matatu ainga whauwhai ia alo ane i o whaiva alo ane i o tō whaiva io ona nei le aso whanau o le fast ainga i nei e pino whai atu o te ala e nei o tutiro atu o te ale walu le fifi o mana ia la tamoe na utu o mai lotu sauroa vai le tōna i moenga tuana whatoa ala o te ale walu o le ala tuai fu i leo lau tautua mo oe i le nei po ai o manatu sa moa tatu te filo il taiao o se whapoponga na tatu po kalam fota o le lupe whaalele. O tau o lupe whaalele anu o mai tūmanu. A mio whaaleleia, a mio tonu, a mio sa. Ta unga oi o tau i le vaenga leo le miliona. Ono o lo tau le a mio le leile whainga o le mio. Pe whaamaunia, tala pe le whaamaunia. O tau o le ata ule anga ina ai le poloketi. Poloketi, lua se lau pasene ona tūlai mai. Ai ua ta ule anga ina o le tangata o loo whea ngai ma poloketi ni. Ioi. O umana utala tala ia le miliona tala ana po ia male supa o le pelenga male ese senga te lele ese senga. Au ilea. A tonu tu pa i sisi temi o mo temi nei ua lava la tautua mo oe sa molat pele ia lo tu o masani o tu le epa faftai li o sua past ainga i so se tafone ni la lani manuia lo tu lang tera sanga mai foi e tatu te tai mo le ngana ia e te ngai ma tatu sui a lango ia tatu ainga ia tau fai famamali sau ia ma le pala lau vale lungo o ma meo video so ia fai mai pese o fai atu pese I fai ni lole upa langi foi le just ignore the fool ignore the fool o le amana ia le vale tu e pe fai ala tu pese ia mo tatu la fai ia ilo tu mal palota
tatu ia le au suita va lang fauriori tau tuana mauto awan isi o to e fasi ea le tatu ainga fai ina na le sau tom fai split parota le ai o mai male ato tu te mai fai le mesili mo samo manuia te o samo mo te nei o la to o masani tu le epa fa tai li o sua so i fua mai manuia